Nagdiretso ako di police station tapayabam mi at maditi pinagsasauna Yes kanyak po. nga dinadakes kasao. Mm. Katatan imay tabok maareglo akat pagsarek na pelang kat pagsasawan man ti dinadakesen. JPNP station, JPNP sir. wen. Okay po, oo. Inananawat ti police. Sir, naimbag nga bigat mo, mapadayawan ti JCK Online TV channel nga makiyasal sarita kang kagapuanan na ta. Adan sa day tinagbalin nga basit laeng nga panagsinong badyo kini Apo Kapitan Norberto Dadis Sr. iti Barangay 15 San Nicolas. So, mabalingin ko lang istorya, sir, no anya iti namungayan dito yung panagsinong badyo, sir. Sir, naimbag nga bigat yung aming kadigadag baybuya, Sir Joey. Yes po. At as sir, kapag namtiyandaan, nakitsenda, agawid kata napaknamad nagitsenda. Lumabasak ko ti agpalaod nagpakampo santo at so pagawidak. Ket dak makapag nadisang mo di balayda, ketado ti luglugan da, isungat nagnaak ijay Madam Street di lao din ni. Yes, sir. Agad dakmot ammo nga da pick up ijay nga nakaparking ti mandanat daya nga double park ket dak makapag na. Ket binusina ak apo isuna, ket imay meten ni Apo Kapitan. Ket ni Apo Kapitan in-approach nakmeten nga ti kunana pinagsasawan nagmet ti dakesen nga lastog ka ken ti dakes nga sao kasdelata pinagsasaunan dak magsasao ngem gaputan na punno anak met Apo. Yes, aming nga insungbat aming nga imbagbaga na kanya aket insublik met king kuana nga digiti dakes nga sao. Etatan ginagaydan dak digiti tatawod jay tatlo makapagnaak lang yan tinikat dat pa di double park nga motor so nakapagnaak kita na po sinurot nak manen ket kunana pababaen nak ket ti kunanan bumaba ka tagkabil ta kunana syempre Apo ket kapitan respeto ti barangay sa number 1 lakayen sunan ket aritin nak ti kabil alagat tinalikodak at adaket tiriri. Gaputan na ikat ko aming gapo si magbutak ti balay. Tinag ko aming grocery. Nagdiretso ako di police station tapayabam mi at maditi pinagsasauna kanyak nga dinadakes kasao. Katatan imay tabok maareglo akat pagsarek na pelang kat pagsasawan man ti dinadakesen. JPNP station, JPNP wen. Inananawat ti police. Tan tip ko na ti police di mi ma-settle deto ikta ag high blood nada alawen ko na kami so kailang blatter kulatan tan ti malem agdigdigos umay man umariten ket magita madamat digos ko ket alarm kastamok alarm digito ilugan akat binebe aklat ta tay nakto kita makadigos akat rumwara kadamot dito gayam sa akong ngumingag busi-busi nang ako markaryer man kada kamin kahit nasa Wonsor may nakakaryahan karyaran ta nakaparkan mo dito ilugan ko ti kalsada kat dape metro nang metro nak langbong ka kung kunana kat gustoy kung kunana ket binebe amilat na kat isungbat ko lat tamit tan Apo kat muna kadman pela nga kita di balayo nga di parkingan nyo ket adong alugan nga nakaparking ta kalsada ket dito ilugan ko ket adamet parkingan mi kuna well, sir. Ket kasjayen gay baga nang pasuportaran kat naganak kung kunana ket Paul mat amin di gijayen ket di namot amo no pinersonal na ka pinersonal na kon tatan di kal man Domingo may na parking tilugan na tisangot ti balay nga nagtak-tak der ket awang kami tanabang kam nakimisa nga madanang ibaga kanyak. Hindi tirabin si mangkot kami, nag-open kami ti Stormy. Naman sa nakiinom ni Apo Kapitan Titi Kabsat na. Katatan, agtugtog ako kung bakit ko, talamisaan, lumabas. Okay, pasuportaran tinaganak, kung nakarkaryarin na kami, tukan, nagsubli na ka motor. Karyarin na kamlat tamanin. Hindi ko, the belt bag na gadakkel nga bag. Ngamti kung kuna, di kita taga-barangay ko, nga makamamu paltog kung kunada yan jaklat ta kinaskasta na ta jaketi makiriri nagclose kamlat ti Changimin yes sir itatanga bigat Apo napanak man nag-deliver galat order ti sapatos ti karuba mi nakita nak man yan Apo pinagsasawan nak man ti madingad dakes yan sir awan matikas lang nagbalin nga problema yo ite kalabes sir ta dayti ko maiti kas lang pangkaryaran na kanyam sir awamet ngiti amok ngam ti amok siguro ko hanak kam ngami nga mapasurot ng butante na nga pagbutos king ko ana baka panggurguraan na kada kami so tinagbalin lang kaslang problema yo sir DJ pa nagparking na ditoy
balayda at the same time di pa nagbusinam, sir. Hanga di balay da ti nagkinaryaram mi sir. Jail laudin na tadak makapag okay. na. Yes po. Ta nagparking nga makitungtungtong injay kat di ka makapag na. Jay bangir nga cruising. Dito ti balay da. Yes po. Ti di bangir nga cruising pag kilwan mi. Okay, sir. So nga di makakilo, binusinak di jay samot dinan samot ket nga mabusinaan isuna. Ket di jay mo ti pinagsasauna kanak nga ti mading nga saritan. Ket maluksawak okay, launay ket mismo a kapitan. Mm-mm. Ti kapitan ko makita managtempet managpaspasensya magsarita kat na sayat kasi kuma hangate pagsawan na kat dago sapo. Okay. So kalpasan dito pa nagsarita yung kumaiti biyang ti pulisya, sir, nakaset dito yung uneg ti barangay, sir. When alis to pa DJ sumun mi hata bigat ti mga alas 9:30 siguro bigat. Ada sumun ko trabiin. Han alis to man kasi ko makinalis to na. Okay, sir. So anay tikas lang maipadawnon mo kini Apo Kapitan nga dating nga problema, sir. Nakabasbasit lang yung nagbalinmat nga kastuyon, sir, iti nagbanagan na. Tila may bakken Apo Kapitan. Apo Kapitan tat nun makuantay ko mamat ti barangay tayo. Yes po. Dito ko pinagparparking mo apo ti balayo agata your urong tay ko mabatit ta di mimit makita apo ti gapot laod ta baka no padiretso mi ket makadumpar kami. Hamo kad tagtagidak sen Apo Kapitan no businaan da ka ket ibagami nga lumabas kam no ka ken hanakam kat pagsasawan ti dakes. Adan sa pisabali nga nakaparking no kadto bangir nga dito going south, sir. Ada, bale DJ dito ag pamyanan ngamin. Ada ka rin diri ngamin tigid na. Yes po. Ado di ada tricycle ya mapambangan. Oh, yes, sir. Ada talyar mo ti corner. Tinagparkingan na bandat daya. DJ motor na, ada motor di daya tapos impaipit na di motor di lugan na nga pick up. Yes po. Siyempre bumasit ti pagnan di bangir. Ada man nakaparking di abay di pounded po sen. So nga nagkilo ka, hamo magulpe. Siyempre nagbusina ka at adamat sumarasarunugin ka. Okay. Kinagura na DJ Apo. Okay, so kailangan ko mga makita ti barangay official digiti agparparking tap na diga sagat awan ti agbalin nga problema digiti pada nga motorista, sir. When Apo tilama ko kumamit akad no kumamit awan ti pagparkingan nyo nga dalugan nyo alagad DJ kumamit lugan nyo kata ipakningan na saya at taton awan ti maabala nga lumabas Yes, kasi sir. deta dalan ket ko katay amin hanyo mga bagi. Okay. Yeah. Po.